kaya ok ma ka buci puko ma ke anu baju lahir dalam biji Belanda ka bui nya langkah anak dena buci puko ma ke pakang kena apa pemerintah. Assalamualaikum. Nyo khusus video nyo khusus gero na buci. Gero ni nah. Lawit nyo kalage je kalage bui. Ilong hang dena ro ni sebab tu ku pegah lagi menan. Ku pegah sayang aku dah sayang man lagi ro ni. Kalawit nyo kan nak minta peng dena ulama. Aku nak dena ulama. Nya lah nyo lo. Raja Tanjung, nyo Raja Tanjung. Mesti hang turi nyan. Nyan Raja Tanjung. Aduh dena ulama tapi. Lagi bui ro ni. Aku nak dena ulama. Bahu pakai lom buci. Buci kre. Buci bui. Bit ro ni. Unek pegah na utak ro ni buci tang kurak be bui keraya. Buci nak setet lu nyo bengi ni. Aku nak dena ulama le. Pekan mangai dak le ro ni. Ai buci ben ka bom mangai han. Aku nak ka bom mangai. Mangai nak te ka bom ni ule gede. Urang karaya. Katruk Kanada. Ai Kanada ada nak duk mentang bertimang bangai. Apa payah aku belau beku sapa kero ni. Alimus bangaian. Ha? Ngan ka carang bet sampai carang bui ngan ro tapi menurut ku hi bak video du mak YouTube ro ni buci. Carang bui ngan ro ni. Pakai menan. Ha? Ni apa gerubak ni je gede. Ke anak aku denak maro ni. Kan ya aku kero Cina pegah ro ni Kanada apat. Ha? Yang singoh nak truk dia Tanjung ni nak kuring ke mak gelek perut kuring. Anak kreh ku mama. Urang karaya tapi bangai. Ana pupu denak kaya minta peng dak YouTube denak keun ke ulama. Ana beres kanyo kaji. Pakah nak keun ke asal lain tong. Pu nak keun ke ulama. Thoro ni. Nyor dia Tanjung. Nah ni kreh yak sedet lu. Ni jok lemboi kena, lemboi ro ni jok. Alamat di Kanada. Yang ni thor dia Tanjung, 4 tinggal broken. Bek nak beratuh nyo je, karatuh rabu tu kenan. Kal keun ku ulama hana beres kanyo kaji. Ana depu meredu pi. Anak preh ni pajan tengah ya. Meramah ada katuk lang kubu tengah baru mo lang ma ni. Uni ala hai binatang. Kah binatang buci. Hanji dak berdunyok ngauneun binatang, payah berdunyok ngawi. Nyamban. Kreh ate ke. Ibo anagot. PKI. Yang tu ni. Nan ke? Lu ada berani ke sama saya? Macam. Macam. Ada berani ke? Hah? Ini. Lu cakap mana tempat? Mana tempat? You punya tempat mana cakap? Ho neka cedera lun. Nyo khusus video nyo kabuci. Nak tolong bersampo saat. Nak tolong share abaji. Video nyo. Bina urang ro ni tanya umat Islam, umat Muhammad, ahli sunnah wal jamaah. Nak tolong betruk siat. Nak tolong tak betruk abuci. Bak abuci pukul 5 tengok nyan nak tolong betruk siat. Ni najik ke urang lah abuci. Aduh li. Lebu kapi di Kanada. Lihnya murutan tu. Ha? Li lebu kapi di Kanada nyo je pegah ro kerja bak kapi. Ko lemo tengok. Yang yak pegah pu yak pegah. Ulama hana betul kai ruwi. Perlung hana mampu. Doh cum-cum ibo hana god ide. Ha? Olehnya ka keun ke ulama. Ka pu yak salah ulama. Pakah hai uru lain tu. Padahal roi kaje ka se. Kayak pegahnya je. Kayak pegah rabu tu anak baju ngan. Hai buci. Yang ana puas hati ni. Ilong memang kok berat ana puas hati ku. Kah dak menjuk kono. Kikreh saya ke. Nak ke depu. Nyo sinyo nyo. Mudih ku sedek ka. Nyo ku rumpak. Ku tinglok ku darah nyambat. Moho ku begah. Na moho na jelah. Kak kabom bangai di Kanada, katruk Kanada kabom. Ana mupu. Apa cam. Apa buk jeleng kah. Nyo nak behe jangan sinyo. Bah. Ke masih kira-kira hawa kentu Islam gadungan nah Jakarta di Sukmawati. Ku berkahwin ke kah punya hawa pukul god. Be aduh di lebu kafe.
Nyai kerah yang tak pedang dengan pukul Sukmawati kerap itu tahoi. Muka mikreh hase. Ikreh hase. Biar dekat.